Bica cia mwonjoria Damaris wa Dama Mobile Spares marĩ na President William Ruto hamwe na atongoria aingĩ anene thirikari-inĩ nĩ ikenetie Akenya. Itanakwamba gũtarĩria ndeto ĩno makĩria niĩ no ngũhoya na gĩtĩo kĩnene wĩtĩkĩre gũkorwo subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ. Dama ũrĩa ũrarĩ matron wa kanitha wa JCM auma hamwe na mũtongoria wa bũrũri igongona-inĩ rĩa kũrugũria Archdiocese ya Mount Kenya APC mwena wa Nyeri kuma mũthenya ũrĩa kana kũrarĩ mũthenya wa Sunday kũrĩa nginya Dama ndanonekana kanitha wa JCM nao Akenya mwena wa comment section makorwo makiandika na msoma Gracious kwa kwanza leo kulikuwa kuzuri aende kabisa hata na Sine Njogu kwa investors sio watu wa kushinda kuenda fellowship the saja na mpenda pisa kwa leo nimeocha online JCM hata ungesema kuna mtu kaa yeye hakuwa injili lakini ilikuwa fire. Hena Shiromo ni kaka wa kumbe kuna marafiki Mungu anaweza ondoa ili ya kuinua kiwango kingine kumbe it was the other way around. Dama ni yeye anainuliwa makiendaga na matekwenda au wengine wanaweza baki wakipigana na watu wa korogosho na musadha huko kwa mitandao na Kelvin Mwangi kwa pale JCM kuona kitu ilisimama. Huko kwa Mwangi wa mohoro ni ndo guhoena iteo kinene witekere ukoge subscribe thine wa channel eno itu.